Raz Party Production. My life Majest on things. Ngikuthethe bunyameni ngakuse bukhanyeni susuke bukhanyeni usubuyele bunyameni mazizibo inini nonze wili power yo Raz Party Dalwami ngicela ukubuza kanti uhamba njani mongasathandi mina usuthanda bani awufuni ukungwatshela ngwatshele ngubani emzini wami lo walethwa ngubani abazali bakho bagcine ngubani inkomo ezigcwele ngini zathengwa ngubani uhamba njani ungiyenzela mamudu wena khanya usuruta ukokwenzayo kuguti solontshisele isudu umfazi onjani ongakwanisi ukupheka mina ngingaya kumuti yena uyangihleka ngingavele kufika ama-visitors kuyaba wesi mangikhuluma lawe ngicela ungikhanyela ifesi cela ukubuza kanti uhamba njani ongasathandi mina usuthanda bani dalwami ngicela ukubuza kanti uhamba njani ongasathandi mina usuthanda bani awufuni ukungwatshela ngwatshele ngubani emzini wami lo walethwa ngubani abazali bakho bagcine ngubani inkomo ezigcwele ngini zathengwa ngubani uhamba njani ungavuka kwakho uyalala ungekho kuwe ingqondo kazikho lokho ekwenzayo kayisikho ungibamba kabi oyabe ucabangile yikho makuyehlula ubuthi impahla uhambe endini angenzi mafanisi ngoba ngiso Mr Bean isuthi abantwana ukhethe ukuya emakhantini abantwana sebezwile ngokudla ebhini my life